صلاة بودن باش بینارت هجاب بینارن خوش توی او دم و هم دمن هوا بخیر و خوشی و شادی بن و جوان درن رزو صلاوان جخشکا خواسته هم عبدالله قبیل بکن بیناران ابرکه جماعتن خدمت هوایم برای خوش توی هی دارن بابت ابرکه ما بو هوا ترخان کری جه رازمندی هوا بتن هلبت شمیجه ما بحثا پرورده نکره او کاریم پرورده انجام دادن ابرکه ما فرزانی کو بابت خوی روژا پنشن به ترخان بکن بو وی چنده جی لی بو یک پرورده ما ترخان کری او جی پرورده روش حالات الپارزگاه دهو که کد بزانین اتصالا را بوریده و حتا نه اوان چند کارت خواه انجام دانه او کارین کوان یعنی مجیل بین پیوه ادویانه بگهن انجام هر وهاجی سنوری وی پرورده چند طلبه بیجن استوانی زانستی چانه چند درچون هبین سالا را بوری ای سال پیش بینیا چه دکن و هر وهانجی گلو حتان هوان کشا ماموستان نبین ماموستان ها یا نه گلک بسیار دیجی ما آماده کنه بو رببره پرورده روشالات که اوجی برز و رزدار سمیر عبدالعزیز حجی رببره پرورده روشالات لپارس کهدو که افرو مهوانا ایوارا بادینانه برایس کاک سمیر گلب خیراتی بو ایوارا بادینانه سپاسوات کم بو چافو کفنت گل من زور ممنونم گلک سپاس بوده جیکو ده هندک کش وقت خاطر خان کر بو ایوارا بادینانه از بینارت خوشی دخوازم اگر پیوندی بمفکرن لسنور بجن پرورده روش حالات بسیار خواه آراسته ما بکن داکو میوان ما هجاجی بشیتن برسوی بگهین بجن برسوا درست کو دوی سنوری ده بسیار و بتن باشتره بو مجی بو میوان مجی ما مستای برایسم بین بحثا پرورده روشالات کن هر گل جرمجی بحث کری بله مال دیسا ام کی بشن بحث کنه و بو بینارت هجا سنوری پرورده روشالات بیشین چند قطابخانه سر به پرورده نه و هر وهاجی آریشه نوی چند هات نچاره سر کنن تایبتی آریشه نبینا بنایت آواهی قطابخانان حقات السنوري پرورده ما صدو پنجی و سی قطابخانه نه برای هنگی صدو پنجی و هشت قطابخانه بون پنج مدرسه پنج قطابخانه اوین قطابین و زور کم بون ما الگل قطابخانه نزیک ایک ما دمش کرن چونکو هنده گند نزیک ایک بون و قطابین وان بحدود 17 طلبه بون او قطابیان و دا استوای زانستی برای باشتر بید ما بگه هستن گنده که دینی نزیکتری و بید هرمی ما کم کرن نویری و ما دمش کن تقریبا من 5 قطابخانه ویگا به سنوری پرورده ما 153 مدرسه ما يتهين القلب وقتين صافا اف سنوري مجيدي طبعا فدقري تفل سنتري باجيري شارع آزادية حتى نزار که و هیتیته و زوری تبا بوزاویتا و مانگیش که و باروش که سعدین اف سنوره دبر دوست که همین تابع پروردامه يعني بيجن نتنج نف دهو كده بلكي او دربج كندو ناحية جيب سرب ناحية زاويته وناحية مانجيش كجي طبيعي ما يعني قطابخانة تواجد تقريبا حتى بينجي قطابخانة نه بله هل بد سنورة كبر فرها يعني كرم بري خب دني سر بريشت كنا وان هم قطابخانة شاب ريفت جتن رفا بريا پرورده هوا سر پرشت کردن وان حقت اموک پرورده ما هنده پینگا بین باش داویدین بو قطابخانهش ناحیه دابین کرنا پرتوکا و ناحیه آوا کرنا قطابخانه و ناحیه ملاکات قطابخانه اف سالا جی حقیقت سپاسیا جناب وزیری جدید که این که پلین گری بسته بو پرورده دان هاتنا دانان سنور پرورده ماجی تقریبا 63 مطا و گری بست هاتنا دانان پرورده و مهمی ما مستاجی بلاوا کرن سر قطابخانه او ما مستاجی ما دانان دورد گنده چونکو ما که ماسیل ورید هین مش حجاب دست بکرو حتی آخر نقطه الاکمال خابیری و باروش که سعدینی ما مستا بلاوا کرن بري نوكا الكي قنديال ناحية أريشا نبينا قطابخانة بي ونهاوي جارة سركري أريشا مظن ما هي القطابخانة
قناغن آمادهی و قناغن بنرد أبد بكالوريوس مايتين بس الكيفة وهنا ما هبون السنتريجي كما سيما هبون بكالوريوس بس ديف نقشي ما بخوضان هاي البار ورا ما قناغن آمادهی ما والله خو بركرن وقناغن بنرد أو ما مستاين مثلا أبين 6 سال حتى 10 سال خدمتين الجندا ما إننا الداخلي باجر دوكي أو ما مستاي خدمته واجين كي متين الجندا بل كو زيادة بيتلو قطاب خانة مثلا هندا بسبورتين ما مست دو ما مستاي الوري أو ما مستاي زيادة ما تنسيب كرنا نقل وجو هستر ما تنسيب كرنا قناغن بنرد وقناغن آمادی بوما والله فرکم اگر ام بریم براوردیه که بکنی الگل بار و افصاله امد بینین 8 صده والهیت مایت هاتینا پرکرن و اگر کم جی ما بین او جی هاتینا پرکرن بشلای وانا بیجوه خاصا قناغ 7 و 8 نه اگر از توی باری دام ما قناغ آماده ما والهی نماین القطب خانه و کی ما مستوى والهی نماینه؟ والله ما مستوى ما نماینه قناغ بنرد ما احتمال 2 مدرسة 3 مدرسة ما هبن بس او جی هاتینا 4 سال کردن والهی یعنی ما مستوین وانا بیش اول سنور پروردامه بله ام بشه سنوری پروردار روش حالات مزن ترى يعني روش آوا يعني همان سنوری قطب خانه يتما بترترن يوا ما صادو 53 قطب خانه احتمال وصادو 26 قطب خانه يتين وقت ما مستا يعني ايصال چند ما مستا بواهات ندا مزراندن سالاني ده افصلا سنور پروردامه وجبه که تقريبا 43 ما مستا وقت دا مزراندن هات ندا مزراندن بوما اوج طبعا اكيد او موسايتي دا مزراندن او بوج دروي باجرينا چونكو ما عندما موسايتين خدمته حتى 10 سال هبو الجندابي وواجبات بس او خبكي بريار حتى 4 سالانه لا بريار حتى اكو بريار بدايه دا مزراندن چتا گندا لازم 5 سال من تبري بجهر اكثر سنو يهي 10 سال هي 12 سال بس ما موستاي نفيد بيت دا خو حسنا كده بيت حسنا كده شگوندا بتویره چونکو قطاب خانت و قطابیت واد کمن آریشت و کمترن ورنده بجد داخواست نکن بین داخل و من یاسر و عودی که دائما ما مسلا گازندت کردن بوچی من این داخل ما خدمت های افصال ما این داخل عندك قلت سعيدة ما نبيت أمي تبوش أمي لما قلت باشا تنبيت وبيجي ده تجازندش ما كان إنك إشراق عندنا تعهد بدمن حتى 2016 جيت تدلوري بي داس بايدوز با نصلا بيت وضع كدي بوشي بيت بيجي ولا سيدا مفيد از بما داخل چونكو افصل من 6 سال حتى 12 سال مكس نهيلاج دربه من همي اينم بس هي ما مستقبل ولا سيدا از داخل ناقتينم از صغر ما قندا مجي اكو قلت تدي صغر قندا دوره تعهدك بما شعب يا سيما صلاه شيكا كو حتى 2016 از دوام البريك باشا او ما مستطفين دا مزراندن الجروبي تي في وان هات دا مزراندن بو هوا يانجي ما مستوى صبوات دا مزراندن شبك عندك قطبخانه او قليه هبي كو ما مستهبين الوين تايبت منديه وينبي بس او درسي بوان شرح كريم لا نضيف بسبوريا ما درجاتش مدوين هو كم والله هنا از بيجي مثلا زماني كردي من 6 ما مستطفين زماني عربي مثلا مسافه فيزياء وكيمياء بيركاري چونكو اوا والله بترترن از بيجي مثلا فيزياء من 20 دوين 15 مثلا من بيركاري كيمياء مثلا من 16 دوين از درجه ورا ما او ددن من بس انا بيج مثلا من 5 ما مساوي تمام كيش بدن من انما اگر وصل زوربي ما مساوي تخرج بن كمالاتنا وكمالاتي جما زعفتين يعني في قبل ما مساوي كمالاتي القطب خانه زعفن اگر من قلت مثلا 5 ما مساوي من همي بو كمالاتي استفاده نكم بس باسبور ديتا داس نشان كرن باسبور فلان باباتي چند تدوين فلان تدوين ام دينا محافظه او دبوما هند عدد افريقيا دلديف او باسبور مدبت وجريبس جي نفسي جريبس تهاتنا اويدي كرن والله هم مديار كن ام محتاج عندما موسى تشتكي جريبس هذا بوما بايدا بو هند مثلا ما 20 ما مستعد كيمياء يدوين ابي تقديم كلمه جريبس مثلا نهي تاتين لمن نبري يازدم ما مستعد دي ام بي تي في نافت كيمياء ابيت نهاتين از بعض ما اختصاصا كدي كي مشاغره از حسابي زيد كم يعني ابيت كيمياء مثلا 20 بن از بعض ما بيركاري از محتاج سيما ما 20 از دوي كما 25 لمن ما اخر بابت كاش محتاجم
از دین افسالاجی ما ترکیز سر همی بابت کردن بابت ورزشی و هنری جی بداخل برای چند سال گرینگی پینت هات دان دائما دا بابت انگلیزی و فیزیاء و کیمیا و بیرکاری و عربی و کردی هات دان دا بعدين ورزش و هنر رخه کرد انا زانم ابخو وانا ورزشی چی که موسید گلوان دینین وانا بیرکاری بیت او جوانه 45 دقیقه قطابیت خینید بالعکس قطابی اتوانا ورزشی دا احتمالا که خوشی که ببینید مش که قطابی پشتینگی صافی بیچ تتوانه دم دلخوشانه جی افسالا تقریبا ما 15 ما مساعد ورزشی دانان 5 دامزراندن و 10 جیوا گریبست ما بخودانان و اوید در تویت کلیجا هنر جوان تقریبا اوانجی 3 هاتن بو ما او دانان چونکو یت گریبست و یت ما مستعد هاتین دامزراندن همی بکالوریوز بان یعنی اوید معهدا رو حقیقت مداخاز نکر معهد مدویا ما مستعد بکالوریوز بن باشتر چی مامستا؟ بشو ابدا خاصه کر چونکو قناغا یا بیا قناغا بنرد ما والله تین القناغا 7 و 8 و 9 اگر هر ما مستای معلم ما داخل کرد بین داماز راندن بو قناغا ایک حتی شش ما قناغا حتی ایک شش فایده هی وگا في السنورة پرورده منش ایک حتی شش تقریبا ما مستا 14 حتی 16 حساب يجيد اگر من ما مستایت دوبلوم من جيگرتن اكيد نصابيش تاكين تل يدي ده نه از ده ما مستایت بكالوريوس داخل كم دابو من ایک حتی نه بيجيد 7 و 8 نه الوقت يجي بكالوريوسا ده اختصاص دي بيجيت من والله اللي رجي نامينيت بله تا بحث ورزشی که راستی دویدن ام گرینگی که باش ورزشی بدنش برکو همیشه بو تندرستی ماجی باشه اینها اف گرینگل قطبخانه نبی گل جرا که درس ورزشی بادا هنر نماله خوشبختانه ایصالا ما صنا بینن کو بکید بیژن بنظری جد خوینن و بعملی جی کار خود کن بس تشتگی هیا گازندت کن ما مصطفى بیژن یعنی ورزش درسکی ونکاب صناهیه و موچی منو یوکیکه مازبوطی به ما مصطفى فیزیای یعنی نه ما مصطفى بیژن وان قطابین کو بردسوانن هنشی خود زحمت نبنیم بنا ما مصطفى ورزشی هنی همان موچی منو ورگرن من قولي بي يعني أبا هاتيك جوتن وما مصا دائما بيتشيد بيجتن اگر تو به بعد باری ما مستای ورزشی پترترش باری فیزیاء و کیمیایی چه پتر ما مستای ورزشی دو تشتت هین ایک وانا عملیه های پراکتیکی های ماندیبونا و خلال سال دادی قطابی آواکت سر بنمایه که زانستی فیسیولوژی يعني قطابية كي أواكد بو يارين رخصتية قطاب خانة زائدا في استغلال ورزشي أصلاً اگر ما مستعد بابت که دیده اتوانش لوکت بو همین قطابیم بس آیا تو حتی چند شی قطابیا آواکی سر وی بنمایم اسد بیجم یعنی ورا احتمال فیزیاء آن بیرکاری ایک بابته من حاجه که محدده بس تا هی مثلا ورزش تا هی تاپاپی هی تا باسکتبال هی تا والیبال هی تا ساحه میدان جی 20 فعالیت 14 فعالیت هیتین آیا حتی چه آسی تو ما مستعد خلالی مثلا 4 5 هی ودشت قطابی آواکد يعني زحمته بو مستای زحمته مستای برانبر مستای دی یه ورزشی برانبر مستای دی امد ببینیم پترتره نه مثلا بس اگر ما مستاب ارکه خرابی بشوی که باش حقیقت خوشحالی وجی اول 2 سال امد بغدادی بشكدارية قطب خانة ناحية ورزش وناحية هنري الصدي مشاركة ذكر اگر ام بین برآوردی بکنیم گل سال چویدا احتمالا 5 سال آن 40 سال پیش گیر دیده دکر بس ویگا و افشتی اف ماموسادین دامازراندین اکو ماموسادی دامازراندین دانی نام مدرسه قطبخانه ماموسالین اگه کفت تو ماموساد قناقه دا و قطبخانه دا او دی کاری کرد ماموساد وید اویج طموح بید اویج ناوی ماموس قطبخانه خو برز بیت ناو بین 150 قطبخانه الحمدلله افصال بشکداری آوان بشوایی که باش بو هنری و ورزشی اما پشتی اف بیستوال تو عادی نکردن و پیشانگاه تو عادی نبکردن اما جی جهد الخوشی بو حقیقت ام الویره ما اثبات کرد که ام بینین که ورزش و بابات دی چی که ماسید نبایدانینه بله ما پیوندین ما مستعمد پیوندین بیدن راجعی بزنوان چه بسیارانه که شاهین الگلمه فرمو شوین بله شوین خان فرمو ایوار باش دم باشتر سرچاوا در کوشی راستی برنامه هوت کن گلک سپاس هی بیا زرد کستونو بدان بود خازم گلک سپاس برایزی بله
براستی اطفالا راست گوگل مدرسه اطفالا هاتنا دامت راندن دنگ که ما که دنگ اکتبی نیمه های چونکو چه سالا مدرسه نی و باکرین اف مدرسه کردن شی ریزه که گله که مازن یا خطابیه تیدا بیجام حد که این وی تیبینی پیشا بایگنن و اف مدرسه کردن گله که احمال کریم یه دوی سرو برگن و ریزه که گله خطابیه لیجه مخوبیه ریزه که گله که خطابیه تیدا و احمال آن یعنی یا زیده بله بس تو بحثا کیش في قطابخانه كيش سنوري دراستی همی منطقه گشتی تو بحثی بله يعني منطقه طابع سميري دوكي جرى مدرستي هاي يعني كتاب نهار كابني توتنا دون بتراندن انا بجوبيت اهميه يعني تماما كبداني نشوف مدرستي رفضه مدرستي هوتنا وباكرين همي خدمات تدوم انا بس بديا واف مدرسه كابن اهتمام كبداني همين حيوبات يهولت واسشتي تداني من يتوناري تدانين طبعا هني مدرسه كابن بيتن دارون الطالبي يقطابي تيكتن بله بجام حس كان بيشاف مدرسه دينا با او باكرين كتاب وان مدرسه كابن بكان دكتور قطابي دقیق خوندن ببیتن باشه گشت پیامات زور سپاس شوین خان دست خوش تمکی شاد بودت خوازم ما موسا قالوا السنوري واجي افتشت هويك ومدرسة كافن اجتماع بنيانجي بي دي في وكي قلتي كاريجري دروني طلبات كتكو مدرسة حقت راستی اگر ام بین بعدنی زربه قطابخانه ما يتكافنن او توی وقتی دایت هاتین آوان کن چونکو الوان تاخا او قطابخانه هاتین آوان توی وقتی دا خلکی ملوی منطقه کم بوی بس سال بو سال خلکی ما زیدت بیت و قانیت و نوا کرن و خلکی منطقه یزور بن البرهنده او قطابخانه بشیوان نگد ضمن يعني اكو بيجن الديف خشتي صلا اف صلايات يضانن نشلح يا وزارتي وكو اف قطابخانه ني بنا وكرن او قطابخانه سيه بولي كم تلنبيت وف قطابخانه هالنا اواكرنجي اكشوا قطابخانه اماده شالينا بيغاوي ملسنور پروردام يتهاتنا بيغاوي مثلا 800 طلبه تدا بس مجال هي تقريبا اقدام جي صلابات احتمال 1700 طلبه دوام تدا كان قرب لغيكي شينا كنت موصل نانا قلب مساحته ويفرها سي طبقه يا الفيري كارجريا قطابخانه اكد دوام بمكان ايك نوفي الفيري كنترول كنا وان ديجالك باش تربين بجا ضمن كنت بجن الديف نقشي ماجي دانيكو اف قطابخانه ما يتكافن ام برف ضمن خطا كما بخدان ام ان شاء الله دكينات اود لكو بين حرفتن او كنت نعرفاندن اما قطابخانه كويت جهوي دست نشان كاين اواكن سيه بولي بيت اگر اف قطابخانه سيه بولي هات اواكن وقتا كي گنجايدا اسوي باريدا ما اف تضخم بيجا بالقطابخانه هي نومينيت السنوري و بي تي في چند قطابخانه في شيوينك وسيه بولي اما ما قالك تاين يعني تقريبا حدود حتى بوزدان مدرسة كأم البراء أم هرفينين عندك ديام يعني في قطابخانة قارة ما يا خالي كلي أمل هي فيا بريار بيتكو مدرسة بهرفينين جارة قادي بأواكنا بسيه بولي بله اف سيه بوليا يعني وهزرا چند سال دي كرنكو سال بو سالش تبيجي يعني تضخم سكاني حتى 10 سال دي ما دي كنترول كلمة يعني ما خطا 10 سال 10 سال هذا الشيء كنترول كان واگر اف قطابخانه دي عند قطابخانه نزيكي مثلا اف قطابخانه شالين ما آبار كريم اگر اف قطابخانه جيبونا سي استوي بارد ما حتى 20 سال دي ديت استيعاب قطابيان كات شالي ام بجين طلبات قلت بتريس 1000 طلبات تدب ارم ما مستو اداره واجي فيت قران كاري تدبت كرن ما مستوى خو ملاك هي يعني بقى قناغن اما دي من البدايه دي سبيد يعني او سي قطابخانه چند قطابخانه دي جليكي ايك قطابخانه بيت اداره كا ايك بيت بس قطابي دي اويدي من يعني زور تربن وما البرجي مثلا افصاله ما كوتافيت چند قطابخانه هندمج كان جليك يعني ما بينغا وكادي هافتي ما البر افصاله دو قطابخانه ما يتكلينا قطابخانه زانستي يعني بس زانستی تخینن آماده ای یعنی قناغا ویژه دفنینم وقت تستک ما جرماندی میلاک اگر مدید آست زانستی نسبا نجاحه بلند بو صلابت ملبره ام قناغت ادبی هر مدرسه که بکنه ای که ادبی یا دی بکنه علمی نزیک ایک اوجی ضمن تجربه افصاله ده بو اگر مدید آستوای بلند بید ان شاء الله صلابت ام قطابخانه خده ولیکن بله كاكي هرمان القلمة فرمو كاك هرمان كاك هرمان الو مرحبا باشم مرحبا سرچبا
خيرات ماما مستعدين قال لك سباس. سيارك ماما مستعد جاية فرمو. باشا معت رياضة يا فاكري وأسلك مش تخرجين معت رياضة هذا اتصال تعينات مينا تعينات تخرج كرياش هيمان قهوة ورزشي معتك وصنابت مثلا بلا حكمة ما زحمة نابت معتك وصنابت كان صارت تخرج كري؟ هذا اتصال خلاص بقول تخرجي بس تعين هذينا تعيين باش كاشت كسبت شيء الوالدة ورزشي مع هذا بله هيمان قهوة ورزشي يعني أسنافش ما تخلي مع الرياضة إذا بتشد يعني درست حتى يقول تجي بوظيفة يقول بتشد يعني درست حتى فقط بوظيفة جابوا شيء يعني وسط عيننا كده لازم تهان أيديها هان شيانة هاي بله باشا زور سپاس بو بجدارتك هرمان الجامعة مستقبلة برسبها وابدتن كوي كواكيتا الهيفيا كي بيش دامزراندن بد صبرت دامزراندنا ماموستا او دست پروردگارانینا او دست رهبریا آماریا هر سال والهیا ام دینا وین دایره او دامزراندن پلا دامزراندن کابو پارزگاه دو که چند بو پرورده بی وقتی دست نشان کن او دامزراندن ما وقت پرورده هیچ پیوندی پنینم ما بس مجرد جلای گریوستا او جناب وزیر دست حالات دانم ما گوتم ما بخو ولایت خود دست نشان کن هنده پرید گریوستا ما ایت موافقین انجمنی وزیران که هنده گریوست داینما حصا ما یا پرورده روش حالات تقریبا نوتو سیبون شلوان او ماموستا و فرمانبر بودایره 63 ماموستا بحقیقت موجودة تجي 63 ماموستا بكالوريوس ماجيرتن ضمن والله ام بي تي في وقت پرورده رجالات 20 فرمانبر جي چونكو پرورده ما يعني بو فرمانبرت ما يتكين بون هندقت عقدة محافظة بون ما او دي كنا عقدة حكومي بوان 20 كاس ما بوان دانن چاف ديرين بو باقچا مثلا سه باقچا ما وكيل مسنوري پرورده ما پی تی وی چاودر بون هر پرورده که مثلا هر القطب خانه که ما 6 چاودر جدانه 6 و 6 12 چاودر زایدن 8 موظف فرمانبر بو پرورده ما اویدی که اگر یدی همی بکالوریوس بون و ضمن وان بکالوریوس اجی من گوته تقریبا 6 حتى 7 ما مستعد پرورده ورزشی تدابون بله بس يعني وقت دبلوم من دبلوم سنور پرورده من جينا قلتنا چونكو من ضمن ديتنامه و ضمن خشتامه كو ام اف بكالوريوس بين دامدردن چهارسريا والهيا قناغا 7 و 8 و 9 ما بكن كوتا اف اي كوك هرمونيكو يعني وريت شي بكتن بتشتاوجي بلا تشد استمارات خو تقديم كان استمارات تعيين تقديم ك يا حتى في قافي اوي تقديم كريا انا اگر تقدیم کرد اكيد اس وقت پرورده روجرات اس چه پسپورا جوازی نابیناوی پسپوری و پسپوری دانگم آین عربی کردی انگلیزی بیرکاری فیزیا کیمیا زیندوار ورزش هنر اوان پسپورا ده همیه دانم والله دفقو کامنچن والله هنه از هر ایک عدد وی دانم و دیدم دائرة ريفاباريو أماري زور باشا پیوندی دیمه هی لانا خان الگلمه فرمولانا دنباش سرچوا أنا خصوصا باشي گلک سپاس تو چوانی ممنون سپاس خيراتنا ممتاز جنبوي وارا بادينان گلک سپاس بله من تجارة كاش ممتاز بله فرمو إيش نسبة جربتها أول باتي أبي تفرق لنا جندا عربت أو ما مصنع أبي جربت نوان دوك يعني أبو داخلي دوك كذا دار الدنيا خطابي أبو ما كانت هيلتا وشني جربت تفرق لنا جندا چو اگر تو دوباره کیلانا خان ما مستطيع نگشت تمام بيجم أتما مصنع وجه جربت أبي تفرق لنا جندا ايه نوكا تو تشوي جندا جندا جربت الجندا وانا بيجي لا هيش من جربت أفريقي ناتشوية تفعلنا ناتشوية أتجمع ناتشوية برنامج يا وأس مستوى إنجليزية معي بله
وبس من زيادة من مستيق وأبجري بس أفوز بهاتي فرقلنا قندا أري أذا أو مستانا أبد بماي كانت هيدا قدر زينا خطابيا شني فرقلنا قندا بله أشوفه من يفرق رجلي بس وبيجن بيدفينا الإنجليزي أبان إنجليزي أبان ما باشه گشت أكالوريوس مش درسته گشت لانا خان زور سپاس بو بشتریته بله ما وستاتو چید بیشی سبارت بسیارا خوشکاما دامازراندنو گری بس اکوتین وید اول دامازراندنو و چی گری بس بیچه ما مستاب چیتا گوندم بو چی چیتا گوندم چون ما گوته و اوید 6 سال 12 سال مایتن ما اینان بس ویگاوی حق 5 سال و 4 سال جی ما معقوله اویشنی بده دامازراندن از بین ما داخل و اوید 5 سال و 6 سال گوندم مینیت نه دیف خوشتی ما بخودانه مل بر 2016 حتی 2016 ام ناهرین ما مستا 3 سال جی گوندم مینیت يعني أفصل ما حتى 6 سال ما يتينين او بحثا دو خاط كتن كو دو خازق او قصدي دو خازق جري بس المال والله داخلتن از بما داخل به اگر ما این از ویگا اف جري بس مفرق نگود از 5 سال و 4 سال جي اینم دو والله من داخل صد بن دو بنوير او ما مستوى سالك 2 سال 3 سال تاين مانا اوتوماتيكيا ما مستوى قلت تا دمزران لازم 3 سال اج گندا ببین يعني سال بيجي اگر اف ما مساعده دمزراندن بجيشوي بوماتيت استو بواري لما قيلاري 2015 ما كاس ناميد ما مستاج در و 2 سال خدمتها بيت همي دينتنا باشه دي انا داخل بس معقول لينا از جري بس انت عيناني مدرسه فيرش محتاج بيت اصوي بدون داخل ي 4 سال بيت الجوندا اسبل من جوندا لا از دي بما جوندا افي جوندا 4 سال بيت 5 سال بيت 3 سال بيت دي ان داخل دي والله ست نه والله هيك هي بو مثلا لا نخانه من ورجرن الجوندا شو؟ الجوندا يعني فوالا هي بو ماده انجليزي اگر نبيجي از دي فريقه ما جوندا افي الجوندا كي ولا انجليزي بيجي دي ان ما جيبل داخل يعني دي ما سنتر باجري او والله دي بمساعد بيت ويادجي دي تشتبري بمحاضره بيجي خلال 2 سالات لوكا جابوي جناته يعني ابو شي جابوي ناته كو قلتي بس اي ماني من قلت شيستو سيبلا دانا ما اف شيستو سيبلا ما بعد انا وجهي تجي كريا استمارة او استمارة ما وثيقة خبو ما بين الاستيصال ما بعد انا اف ما مستعد بری هر کسی که هبیت هاتی تقدیم کردی یک یا دوی بما وانا القطبخانه قد بن يعني قصة ذكر بيكوت وانا القطبخانه قلت يعني فيجافي ما مستوى وانا القطبخانه قلتي بس عقد هاتن وشون وما اعلان كرو ما راجعندن بلا واج ما انترنت داينا قال سايت صفحه پرورده ما ينادر ما فيسبوك دينا ام محتاجي غير بس دينا حتی اگر بس هاتی نواتین شنیکات بیشتر من سیدا از الفلان مدرسه در باز بشم باشه تو بود کی و بود تو بوشت نهادی تقدیم کی يعني الفيري يعني مش مجني لا انا خاني شي بالتاخير بده تقديم كي او ايك شو انا يان گیروبو نوان تاخیر بو نواجی اوی هست به نگیره کو عقد تاین آن هست به نگیره کو مضمون ده عقد نهاتینا یا خو گرتی حتی بهش نگاده چی تقدیم کرد بلکی جاره کدی بو بله پیوندی دی ما هی کاک آشتی فرمو کاک آشتی دم باش سرچاوا سلام بوده و ما مستعبرست گلک سپاس از سر سیستم پروردهی آقامک و تعامل پروردهی دیگر ما مستعان بله یعنی از نپشتا کسی گیرم و نکس طاوی ما کسی جوی بس از تشتگی بجم واقع يعني ام حسكن يعني وقت ما مستا چیتا پرورده تعامل کا جوان گلوته کرن يعني ما مستا شرمش خود کرد يعني حتى لهجه آخف نجي بلا تعامل کا گل کا جوان از و هم یاد بجم بله اصلا توی کی تحدید بجم وقت ما مستا تاویری اوی چی تسروی کرتی که هاتی بو خدمت ما مستای چون ما مستا بریزه و همیجی بریزن بله و اوی خدمت ما مستای دیگه تسروی کرتی که چنا بیتن يعني بلهجه او صباغ بيت ما مستا شرمش خوديات ما مستا جلك هي شيء نشط رديت جبرتي شرمش خوديات يعني او بله كاكاشتي بزحمت الفيري ازت شكي بجم خيش كاسون بله درفتي كيما بسرش بجم تعامل پرورده مديتي السيميل از خلق دو که مجوی بله بس از بحثی سيميل تعاملك جلك جوان هبو خوش رو بری بگیره حتی فرمانده ايش بچيك ترجي فرمانده بله الهندك جهه دو كراسي يعني نهمي بس عندك الراسي يعني جهه داخليه
و از دست خوشی الوقت هم برز کاکاشتی بزحمت یک دقیقه گل من ببینه کاکاشتی بله کنم که برز سنور پروردا ما روش هلات تا چه گازنده های سر فرمان برید ما وک پروردا روش هلات من علاقه پروردا سیمینه ما مستای بامیز بله من گازندش ایگی تنینین یا گورگوتا از بحثی تعامل کم نه جا از حس که من سنور پروردا مبید مستر في شوشي قلت نكو شرم كم نكو ترسم بس مسألة شيء يعني هريك زونيتن كاستوية شوية تعاملية شوية باش تعاملها هاي سنور پرورده روش حالات چی بیه؟ بس بيجي او هريك زونيت بس برتبه كيبدا ما تعاملها كاكوش تعاملها خفني از بحثي تعاملها خفني يعني اره سنور پرورده روش حالات چی بیه؟ از بحثی تعامل آخف نیست کم هر یک زانی بگوش یک خلط یک دفعه مهبی تسخرابیت کم از زانم از بحثی خود کم درسته گشت باشه زور سپاس که گشتی ما هر چند مدویت و تگوته با یعنی شبرکو سیدا گلک حسد کرد گوت ایکی پیوندی برنامه وی کربا و بحث تعامل مجی کربا براستی بری ام بیننا برنامه گوتی ایکی پیوندی ما بکربا بحث تعامل پرورده ما کربا بلی تا دست نشان نکرد تا گوته با عادی بی عادی دفع من اگر مثلا بس سنوری پرورده مدن بین انشیم تدخلی تدام کم او تشتک تابعی پرورده لا يقول عمرو سميل جومبي بس يدهوك يقول هندك بس هندك لازم اقول بقى امين روش افاينا وتروي ذكاديه تحديد كربا يعني باش تربو ده اس مثلا دي چون اگه سر بگم بل هل بتجي پرورده روشالات خو فرمان برك اللي كارناكتن چندی فرمان برن انا ما دستت مروي همي هندي اگنينن تبلت مروي هندي اگنينن ناقص ما فرمان بس ما بيگا بيجي قلت جماعه بو ما صندوق گازنده وگن هر یکی گازنده که بید بلا بید و دائما از البيجم جي خسر دانت مات قطب خان از بيجم درگاه می پرورده وگیری ابو هر رخنه که ته بید تو چما مستبق قطابي بید بلا بيت دفما و ام سنگه که برفراد تقبل هكر قطابي بس باش صندوق هذه هركف تجيب بلا تجيبيت نا حقوية حق قطابية يعني حق قطابي وحق موصاي جيب راسي حق هر هولاتي كي غاز ندخل جاينا بلا غاز ندخل زاني اگر غاز ندنا بين ام وك پروردهش قصاينا البريه بله ویت آریشا آن گازنده که بید پرورده دیفچونه گیبگد اوان آریشا وان گازنده کم بگد نهینی ما اگر گازنده نهات ندف ما و شور نهات ندف ما باشه آیا پرورده شده بید چیه؟ بله بس تشتكي نجوان جيب كوش آلي پرورده و تعاملك نجوان قال هولاتي كي بت انقل ما مستقل بتذكرش بركو پرورده يعني نوبي پرورده کنون فکر کرنه یعنی اكيد يعني ام دائما بيجين ام اول تيست پروردهينا شاخه كيدين بيشتينجي ام فكر کرنه و نشاخ عبيدين بس سنوره پرورده من يعني حتى بيجا وچ گازنده بو من نهاتنا وك فرمانبر بري فتره كجي لقاء تلفزيوني هاد بن دائره دياريان اوان پشتی دیفچون و بسیارش خلقی کردن و مراجعه کردن دست خوشیجین و کردن هرچند ام یعنی ام نبیجین که مثلا امید باشین چه نبید از بجم امید باشین وقت خلقی که بیشتر من پروردار روش حالات یا حسای باشه آن اقراب آن عبیدی ما مستقدر فتره دیم اسکا هنری ورگر من او جی السر هلا تلفن که هنر فرمو شلون باشه سر چاوا که هنر بزن که تگلک که ما هک تو بچی دنگ خوب بلنكي دوامت نظام الصفات إلهية والصفات كدر إلهية أستينا جاشتم دنجي تب تشكي شيليا بله يعني نظام يعني يقولوا صحابي أما يابان عرفوا صحابي الكيش مدرسة كيش قطب خانة البنداير سمايلابا طبعا منينا طبعا سملها ايه يعني تحاسد كيكو او جي سيرو جاس بداية بس سيرو جا ايباريا بس زاني شو يعني يبلغ صحابي أنا شو صار حكي صفائي أكثر معارض صحاري شيء يلا كمان يلا لا الرؤية مثلا هي فكرة غريبة البلاء جاي الله باش بس مش كيف فورش يعني شيء هو كيف يدور بله باش که کنار درست باز پیوندت تاجی دست خوش بس وان قطبی بچی گت کتنه مسافه پولا اکی و دوی سیه کو دیار ازارو کیوی همی روجاس بدهی چه دوام کیش مدرسه بو بس گنده اسماعیل آباد کرد اسم طبعی پرورده سیمینه طبعی منینه چه علاقه مبینه او یار حس کد بس زبار که من دک حس کن دوام همه اکی و دی بد باشترک کوش حتی ضمن دیف سیستمی پرورده بخو لازم سروج بسروج بن يعني چون بيد دوامك بحروس بيدا بيت ودوامك هارون يورا بيت اوجي
تأثير أجل قطابيت كده يعني وقت بريار هات يكو في توصبت أخذ بريارات دائما سيروج بسيروجنا حتى بداية صالة أجل مدرسة أصلي بيت شنبه يكشم دوشم دسپیده بید سهشم چهارشم پنجشم دنیورو پیشتی کورس دوی دی بالعکس لیت شنبه یکشم دوشم دی میواندار بید دسپیده یا اصلی دی بینتا نیورو یا وجه اگر هر روز پیده بید اول دی بید اول سنور پروردام دانینن و سمای لاواجی طبیعی پروردا سیمیلی نه طبیعی منه بله هی ویدیو کی بجن لالی علی هاجی هبتن رمزیا الگلمه فرمو رمزیا خير وبركات سرچوا زور سپاس دست خواهشی کردیم خوشگاه برای سرکتنی بودت خواهد انشالله قال لك سپاس برایزی خير هاتنا ما مستوي برای جدكم سپاس فرمو جز احمد بدت از خطابی ما تحكم اجي ايقاظن دايكي بكم وبيت باتجاف بيت اوارجرتن بله هتشنده من اخفتنا من كانالا جديجي رايبوني هدا بودي ومسحبكم يعني بردهم محتاج بانكو ديرجيك هدتن بوشارة سجا مقطابيا هرچند تو بحث السنورة جديد كي تو المسيري كي وام بحث السنورة روش هالاتت كنت بس بجينا بياما خب جينا خدي خشكا في هم نيجي جانا حد كرافتي البياما مديهان دبايا في هندي أسحت كمية شجرة سري بوما هندا قطابي عنينا وقت شجرة سري بنو أسقنا غاشة شيما أبد يعني مجلها والدان كليناكو أبشين شجي خلاص كم من أشياء دوما هي كنت أسناش ما مدرسة ما دي مدرسة هي المرافين نخوش مروجة الزحمة جب قطاب خاني فبدو مروجة تقونا غطما هي ومروفي شريت نابن أس دوما هيك من سحكيري يا بزحمته هم أسمالي دو ومروف شهادة بدأت خبينا هنتو أسقنا غطما هي أفراد مقاتلة خارجي بشتي مزاني كو امتحان من يدوهوكي بو مجالة يا زحمتي دي أزبتهم امتحان تخابكم وإذا من حسب دراسي من أبياما جهان دبا هر کسی کالتیره لویر امتحان هربانه کردن یعنی هاوی گفتی هوالتی امتحان قادسین و اسناد شو مهندی اسحتی میکوری که باید شو ما وقتی هوال یعنی مالجی هندک جارا هایی کانی نگل مروی یعنی سنوری هوا امتحان دبا بله بله گاش یعنی گرینگیا بسیارا متهنده ده هر کسی کالتیره بگفتی از المسیری که مبنانه که بابو نمشکیله بنانه که امتحانت میت وزاری الأودي بان سيني اللي بان داباستر بتنكو يعني هو كندك شمانة شارع زانا الهندا حارنا درسته جاش بياماتا قابلي صالة جدستي مروفي بشد سراهندي زور سپاس عزيزة من زور سپاس دست خوش براستی جيما بحثا في غازنده كربي و ما مسخورشي جيما مهوان كربي و ما يد جلك دفران جهاندنه كو دلید گلک دورین دیوتر جیته بلکی تو نزدیک جی رمزی خانیه حتی زاخوش آمیدی همی اشکانی ماسش همی جاده ندهو که چید بتوان بونش زحمت بکتکالی سبارت في باباتي بحقد مبخوك پرورده پیشنیار کری ام حس که این هر قطابیه که خارجی بید هر ایگل سنور پرورده خدا بکد اف پیشنیار جی بو پرورده گشتی آتا برین کرون و گشتی جی بو وزارت بس لجنة أزمونة كان الوزارة يشمفها أف بيشنياري قبيل نجريا أجمع البرب ما تصورت كركو أفصل هر قطابية جل سنوري بروردا خدا امتحان بكت يعني أبيل كاني ماصل امتحان بكت وبروردا زاخو بوا مركز الامتحان بدانن الزاخو امتحانات خوب كان بدالي بين الدهو كيف زحمة بجم بس أبا موافقات نهات نكرن يشمفها بس بو صالت بيت إن شاء الله أبي جدي تبرشاف كرن المجاركة دي أم ده هر تأكيد كي ليك إنما وجه هندا تشت هندا صلاة مروفي دانينا دا صلاة جهات بيواني دار بلنترن وجه أجر موافقة كرن ما هيش ما يعني أم هر سنوري بروردا خو هر قطابي كده تقديمي أزمون الدراكيب كانت خارجة عن كده. بلاين ماديش يعني طبعاً طبيعي البرشاف بكرن بس وقت بيشنيار وكريجي يعني ديره. خوش كاسم وقت بيشنيار أم پروردهت پاريزگاه دو که ما بیا پیشنیار کری یعنی ما پیشنیار کری و جهت پیوندی دار پرورده گشتی جیاگان یا وزارت بس أزمونا كان يوش مبا بريار نهاد موافقة نكريا بجا وصالة بيت إن شاء الله أوجي ديتا چارة سر كرن هفيوي كي وصالة ضهر بيتا چارة سر كرن دا خاز القلمة فرمو دا خاز دم باش بیتن دم باش سرچاوا بس مغازنده که هی که ما مستعدمه گلکت هاتین نید مدکینه و بمق مدکیتن يعني بنمونا مستمع عربية نوع مودة عربية بمق عربية يا شو مودة كي أوفا أو يا زياء عصيدة يا شي
يا زراعة يا زراعة بما على امتناجين يعني قالت اشتري جدا بجنة ما مستقر كيش خطاب خانة بس أول سنورة دوميسة لا أو سيميلا دوميس أو سيميلا بله الدوميس يعني وصا بواهاتيا بله ده بله دش يعني الرجال نجح حتى قالك اوكي ما مطلع من بوشي باش جام حاس كنين بركي فرقا دست خوش داخاس زور سپاس و پیوندیاتا افروکا نصانا مش سنوري سيميلي ومسيري كبو ماتن پروردا سيميلي فقط أبسط شو لقاك الجرمن يعني أحس كم دائما أحس كم سنوري پروردا من هر قطاب خانه هر ماموستای هر قطاب یک گازن ده کبید بلاب گه اینتمن ده اسبیب حسیم بس بداخل از بینم دائما السنوري پروردا دينا أنا زانم من المفروض هند داخاز شريبه برای پروردا وام كم بين ویری دا او بسیارت قرار استواب که چون حقا دا بس سدی داره از بینم بس یه پروردا سيميلا آكريا بردرشة زاقية يبسيارة متكلم بس أوجي ده صلاة المدني متعلقة بنا مش مولا مواجب براستي من برشافش جرن فان دخازيت وأنا برينا هاجي ما كان جدا خاص كرينا بله مخابني الوان سنورة عندك آمدنا بنوكي جناب تلفيريكو برسوا جلي جوازندت ما مستان قطابية بدن سنورة پروردا ما از حاضر من صفحة خويا فيسبوك ده معدل روجي بشاف ساعتني وحتى 2 ساعات بس از بعد ما جازندت ما مستوى قطابية كشاري سر پروردا وأز والله مواجدم يعني من استفادة كلي في سايت انترنت ده بوچارا سر كنا زور بي آريشت قطاب خانان يعني اسبريكا في اشتت شازانم و از زي چارا سري جيبوت كم بل ما وصل بنا سر بهم ودانك و بهم ودانة إيصال يعني وكي نديار بين دميوانا بوچي سالانه دمت بهم ودانا دست نشانه و چونکه همه زانم بونت ما کنگنه و یعنی بجن زانن یعنی گور يعني حتى اگر نیت دست نشان کرین جی گلو اف بهم ودانا بردام هی هندک بجن دی کاریگری سر آس زانستی کتن گلو راست او دی کاریگری سر کتن صبارت بين ودان خشتا وزارتي يا محددة صلاة هيفان نه تدا مدران يعني خشتا تدا دران بو صلاة خاندني مثلا 2013 2014 نوان خشتا دا بين ودان دست نشان كينا بس هند جارا بين ودان فجائيتين ايك شون اف بين ودان مثلا يا هل بجارتنا دا فترة خدا على اساس تحفتيا اولي كدا ايد بشتين جينا كر اكو تشتاق جيتتا قلت انها صباي مثلا بين ودانا وبشتينكي بشاف بيشتتا بين ودانين الفيري باردوخي وضع قطابيان تشو قطابي ماجي الفيغافي يعني حسكت هم هرو بمدام بيد دي بعد مثلا قلت تا چهارشنبه پنجشنبه احتمال ابو سرطان بنجيت اويدي بكانيت هل بجارتنا بو وام بطاقة زانياريت يت هل بجارتنا بشتي ينجي دي بشتتا نا ولا اسبوع بديت دست نشان كريم فيرا بقطابي مثلا قول خبري اول هابو اولي كي يقولي بو بشتي ينجي او دي بشتتا مادام صباي انا ما مدرسه تشتكي دي جي دي بتدا بعد من مثلا اكشن بكرا بين فدان نو بين اطلي ذا شنبيه الفيرجي اوتوماتيكيا قطابي دي هسكتكو ناش تمام وناش يجي فعلا دي بعدين عند مدرسه ما اكشن بين فدان وخد بيجي بين فدان الرسميه دي متوير الشنبيه دي قدام قناه السي طلبه مثلا بعض طلبه قطابيات هاتين يعني الفيري از بينم اگر خشتك اف خشتما ابي وزاره الضانين ودانت بلند كان بو انجماني وزران الويري مصادقه بتكرنكو اف خشت ثابت بوم بو پروردي يعني جوهرين تنقينا كرن دا كارتي كرنا كان نيجاتيف سر قطابيان نقيتا كرن يعني ازل قلتما والله اگر بين ودان زور بن قطابية ما احتمال منهجي خو خلاصنا كان بس در خوشيانا بجي خاصة ومصايد ميت قناغا اما دي دل سوزن وفادارن يعني اگر هبيجي احتمال درست اضافي بوا والجيد بس دا منهجي خو خلاص كات قطابية ما قناغا دوازب چيتا ازموني بابت كتاب داد پرتو كتا همي والجيد بيت يعني أباب حقات جهاد الخشيامية وسوباسيا ما مستعد خشيت كاين كو هستي في هستي راد من قطابي قناغة دوازدي
اش مدرسه خلاص بيت همي بابت خاند بيت تأبيد دا تشتكي جوانا تبوانين إضافي والجد بن يان هندا جارا از دب بيجم ديمايكا صالح هيفا تشار نشاطات ورزشی تنا راستان خلاص بن اكو تنا راستان ما مستوى ورزشی في تاریکاری ما مستوى فيزياء مثلا كيمياء بكت اگر محتاج بيت درسك دو درسات وجه استغلال كت تعويض بكت افكي ماسي ابيت پیدا من خلال مفان عطلادا بوا وانا بيجيتو وديما هي قطابي بچيتا ازمون البكالوريا منهاج خو خروار قرت بيت بله تشكي جوانك عندك ما مستوى راستين متبينين قالك دو سوزانا كاري خالد كان اكيد والله جدا خوش يعني هي نوصانا لي قال جرا الا او برتشافي مروفا افيكو يعني كي خمساريت كتن قالوا البرورده هوا يعني اكيد بيجن باداشتك ها يانجي رسلنا لك بوان ما مستوى نكون دد الصوز ابو خطاب يعني بو كاري خابيج صبارت هلسن قندنا ما مستوى از بيجم هيفانها شوي أفصعب أول جارب البرورده ما نوطو سيما مستا ما خلات كرن أف ما مستاية ناياب والجرتين يعني ما مستاية ناياب والجرتي طبعا ما مستاية ناياب جي والجرت أو جي هل سنقدنا سر پرشتيارا بو ما مستاية وسردانا سر پرشتيارا بو ما مستاية خلال سال ده ماموستا دیمای سالت تحسن گندن اف ماموستا چه ماموستا به چه کارگیری قطابخانه جیره و بر آنهاری کارت قطابخانه اوید سپاسی ورگیرن ام خلالت کن و اوید نسبت و کم بنجی آن لواز بن اوان فرید کینا خلا و عقوبه جی بواید هین يعني الجيان دائما اگر مبدا الثواب وعقاب نبيت فايدنا اسبوع بيجم رب العالمين دنيا ضنا السر دنيا مبدا الثواب عقاب يقول تا شول بك نفيج تدخل بك القران دي شبه حاجه تناك دي جانم اذا فيري مبدا الثواب عقاب هاي هر كارك مروف بك فيد مبدا الثواب عقاب اجا ثواب عقاب نبيت باور بك استبار لما تخسير جلك هبيتت همي كار هذا بس كاري پرورده ده بس جهد الخوشیه حقیقت خلال اول سالک و 4-5 هیوه که امید و پرورده مایانی امید بعدین ما مستا دلسوزن وفادارن بو قطابیت خو ماندی بو نواجی حقیقت هندجارا ما يبي حسياي روجت بين ودانجي احتمالا ما مستاق طابيت خويت بولا شاشيت هاتين درسيت قوتينوا اوجي جهد الخوشيا ما بو ما قطاب خانه هبون خلال هاوينه دا هاوينه دوره بو قطابيت خويت قطاب خانه وكرن يتقنا غدوازده اكشوا بيبرامبر اكشوا اماده شالين ومدرس خوشيجي الكارگيريا قطاب خانه كت خلال هاوينه دا ما مستايت واو كارگيريا قطاب خانه تقريبا بماي هيفا كامل دامت كرس بدايا وطلبت وايد ابد بينجي ناجا يازده در چون 12 از بارد ما مستحمی بابت خوب بوان عبیدی کرنوج اکو هاتین دوام جارا کادی دست بگیرن یعنی اف کار درسوز و عبیدی دف ما مستحمی هی حقا جهد الخوشیا منه وشوی درسوزیاوی هی وان هی یعنی درسوزیاوی هی و جه شانازی نجیبو ما و انشالله امجی وقت پرورده تقصیری روان کن چه مادی هم بید چه معنوی هم بید باشه بوشي فرق جداهينا بينهم قطابخانة حكومي وين أهلي تذكران وقال جارج دبر خدي خلق كاسان قدنا كباش بوين أهلي كتان هرچند پاراجي بس بجد بتر زارو كمال ويري مثلا جبلي پروردهيا يعني فيركرنا زمانا كو زمان زيدتر هنا الويري پروردت كن كوچاو هل سوكاو تجيب كن روجانا الجل جاني ظني لا أبا أما يعني قطابخانة حكومي نشين في هل سوكاو تجيب أنا از بگاوی وقت بیرو بوچونت من يد پروردهی از بجمت قطابخانة ميت حكومي باشتري نشيت عليه بوچ دليل من هاي قطابخانة أهلي رجع صدي ديار بيت قناغ 12 رجع صدي يعني رجع قطابيان القناغ 12 ديار بيت آيا آست قطابيان حكومي باشترن آن آست قطابيان أهلي آره ما هنده قطابخانة أهليتين الفيري اگر ام بين براور دي بكين قال هنده قال قطابخانة معام ام بين النط الصديق قطابخانة ميت حكومي باشترن شتالي آمده بجارة من 53 طلبه هبون أفصلا نطو فما فوق داري خست بس دي بقدر آمده كأهلية
احتمال ایک طلبش کانو داری خستی آننا مجا اوید بیشتر اهلی آن اویدی آیا اوی بلگیک هیا رسمی احصائك آمارك هيا كو قطاب خانين اهلي باشترنش قطاب خانين حكومي نينن بس ازدبو بلغاين من قناغ دوازه ريجين صادي ميتين ماني مصير قطابين قناغ دوازه ديار بيت قاصد قطابي تشت قاصد يا هردو قطابي يعني قطابي تشل او دي بخوينه الاهلي وتشي حكومي هرد تشن ازمونه وكيك ازمونه ايك ازمونه ونفسي بسيارم دين دي بغدين قاصد قطابين قطاب خانه حكومي باشترنش قاصد قطاب والسلام دراجي خلك ما يطلق قطاب خد بنا اهلي وباراجي مصرفيت كان بله نسبه ناينه در برانبريت حكومي پاراجی ندن و حکمت مصرفی الوقت کرد و ماندیبونه آجی بتره رجع صدیا حکومی بتر ترشی اهلی اول بلنامه میتین بس بجا اگر ایک بیشتر مثلا اهلی باشتره آیا بلا دلیلی که بوم بینید دا ام جواب بدین دمی مبدو ماهی که ما مستا زور سپاس بو آماده بونتا و بوان زنیدین تبشیش مین زور سپاس خوشحالم سپاس آواد کم و ویدی داری و از ممنونم گلک سپاس سرچبا بله بینر تجال ویره ممایم بجن سپاس بو برای سمیر عبدالعزیز حجی رهبر پرورده روشالات الپارسگاه دو که وهی ویدارم جی ابابت افرو کما پیشکش کری و مفاق جی ورگرته بتنو برسوا همی پسیاره مدابتن حتی هفته دهات یامد گهنه ایک همیشه شاد و بختور بنو گلک سپاس جی بو پیشنگا کشمیر دگر ریز و سلاوا